I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Laugh Chellenge. Veliki prije samog početka želim da pozdravim Phoenix64, nadam se da se tako čita, i njegov drugi kanal Haradox YouTube, znači subscribeujte se na njegov kanal, na njegove dva kanala, tako da radimo trenutno Laugh Challenge, tako da krećemo odmah. Sherman, I ate all your fish. Born and raised on the playground where I spent most of my days, chilling out, maxing, relaxing on. Kako je to? Odlično. Illuminati. Does it feel good? Why are you crying? All I see is boom back till I squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Every day. Извиняюсь, это бурка. Какой это, по-боже. Заканчиваем. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali i nadam se da ste se nasmijali. Ako želite, ja ću vam slobodno reći da i vi pogledate ovaj video. Naravno, podijelite ovaj video sa drugoma i vidimo sljedeće. Ćao. I samo da vam kažem da nisam uspio ovaj challenge, naravno koliko sam se nasmijao i bilo je jako smiješno. Ako želite, pišite mi dole u komentarima da vam kažem kako je video. Ako želite i sad ću vam reći, ali reći ću vam u sljedećem videu, tako da, vidimo se.